الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pag-paganay maulawla sa giyang kaiya liyaw lupa. Kasalaan dusa na sukiya bunwa o kabil kuhabil. Inun yung bunwa. Ato na miya kasugun sa kiya bunwa niya nun, da salakaw arwar ko kapakasiig. Giyanan ni sabab, patot si kupisa katawan rakatano, majihadiyan na ginawa niyan sa kapakawatanin niyan sa giyang kanan na dataranan na sakit. Sumano siya napagdamsan. Dato maasum. Ugay na ayam bidaan umalay kalak si kuwallah para tiyaya. Agu sumalubay para tiya si kuwallah. Na sumalay kalak si kuwallah na pagkanggengnian. Pagkarniya na giyang kutuwa. Kagdamiyan na saig. Adinang kipayag. Dinan di panamaran. Adinian kapangunutan. Uway. So, malubay ron so para tiya si kuwallah subhanahu wa ta'ala na dinan di pangunutan. Taman sa kailan nga si ko galbakiyan, si ko katiroyan, plata si ko buntalian, agiyang kutuwa kapakasig. Miya panutul, si sa Quran, mga wataw Adam alayhi salam, so Qabil o Suhabil. Why? Dama maalis yung ngaran nila sa Quran. Ugaid na miya aloy, miya panutul ayang ngaran yan na Suqabil o Suhabil. Ayang mapiyakiran na Suhabil. Ayang miya munukiran na Suqabil. Para ang tanong katuto si sumyamuno na Qabil Qatil. Qabil Qatil. Ayang miya muno. Aya ko na di kambawa tao Hawa ito sukarumaw Adam na uman bawata na dua kataw mama agubabay bota man si kadua na mama agubabay yung ito syari'iran sa giyong utamasa na aya mapangaruma o mama na so ikadua ini bota abubay datarot mo so ikadua ini bota mama na mapangaruma niyan na so paganay ay ini bota abubay. Mga sabab para una so Qabil na so aranganian ko kinibuta ang kiran na mataid. Suhabil na so aranganian na malo kurang so kataid yan. Na ay mapangarumaw Qabil na sorong ano Habil. Datarot mo Suhabil na mapangarumanin na sorong ano Qabil. Nakagiya sorong ano Habil na nabatan to mataid. Agito sumapangarumaw Qabil. Namiya ko masusyaitan si ko Qabil. Ginan man na mapangaruman ka na da katay diyan. Ay man namatay naging nanarangan ka sa kinimbotan rakanwa. Namata nga matay do tigin ay ang pangaruma. So syaitan na tanudin niyo ka langulanguan na kimusawirian raka mapteroyan raka na langon ka binasan. So ikibinasan ka. Din na mapteroyan ka arwar sa kabinasan ka. Laman natin nga mas mataid sukuan. Garangan ka. Ay nga tingin pang aruma. Miya nga payim na rama so Qabil. At ito ang mataid nagyong ito ang mataid di puso. Mataid di paparangayan. Mapay paparangayan. Sa da ikadaiyan. Uway. So kataid na adna oras na kadabu. Malok so tao na miya so kataid yan. Bala buwa may ko bungaon. Miya din. Uway. Ugay na so paparangayan. So parati si ko Allah. Sarma buwa. Pamana mamintin. Tatapun nun Allah subhanahu wa ta'ala na piya kami alokos na dikada. So Qabil na piyarati na si syaitan. At hinagkilapis ako stud. Tingin mo habila ayak na tingin pangaruman. Nagir nga na kan kamas matay. Dubagi nga na babaying kaarangan ka. Uway. Ayang pengaruman nagir nga na kan.
Di pagyug suhabil, sab sa suhabil na matatagun so parati si ku Allah subhanahu wa ta'ala, so kalak si ku Allah na emo buo matataguna da sa lakawarwar ko kapangunutan. Di pagyug suhabil, tinapakasupak katiging ko kabil. Tama sa minarampay si ku amayran a Adam alaihi salam, na tunay ni ko kumkiran wa Adam. Benentingin na daki ka ginan mo kay mapangaruma, ginan. Oy. Tigu Adam alaihi salam, qarriba lillahi azza wa jal. Kurban kanu. Uway. Kurban kanu na sadsa tarimanun Allah subhanahu wa ta'ala na pembali suka teruyan na ayakunutan. San sa mapangaruman yan? O pangaruman yan tamatay, nantag ito ang namamatay na okay. Uway. Isaw tuwa pa man na suama na mapiya akin dinadikin dununuan si kung mga wata yan. Taib. Miya panutula siya kiniya kabil na aya galabakian na kapamumulaan. Si Musa kini Habil na kapagunong sa kambing. Si Kabil na ay ni kurban yan na miya mimili si kupi na kamarata ko pamumulaan yan. Gito pa man na piya minilibad na lagu no minilibad de bulalaw niyan. Na yun yung pinili. So Habil na sabab ko kada no kalaksik wallah paratisik wallah subhanahu wa ta'ala na aya pinili iyan na miyamili sa giyang kutwa pinakamapiya akambing yan na pinakakaulit miyakalalay gatas na ay nimpi kurban. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Di kanun mirampay si kumapiya taman sa din yung gaston di kanun gasto ko kebubayan yung. Margan man ginap kebubayan na siya ubang kami sudka ubang kami panguna-kuna si kumanga pobre apa yung taataw. Tayyib. Maganda sa tutul, ayat yari man sa kurbanu Habil. Ayap kito sa giyong utama sa atiyari man sa kurban na pekaw magiyong uto apoy na pekini na giyong uta kurban na atiyari mo Allah subhanahu wa ta'ala. Gitikap ko to siyan. Ito sa katir wallah, aw ya'tina bi qurbanin ta'kuluhun nar. Kagitari man sa kurbanu Habil na kiyaw manahman so siig o kabil ko Habil. Ino tingin da tari magi kurban na tari magi nga nanakwan. Kurban ka. Mas mapiyakor ka tigin. Ha? Mapiyakor ka. Matigasakor ka. Agugi manaya. Taman sa miyakalap man agiyang kutwa si igyan. Romiyar gud siya agiyang kutwa lawas o kabil agiyang kutwa kapakasig. Taman sa ayakyaw riyan na banyan bunwa. Tingin ko Habil lalaaktulan na ka. Mbuno na ka sa kadin. Matay ka po. Kunay tigo Habil. Ino nga tingin mo o tingin no problema nga nakagiya sabab sa datari maging nga na kurban ka. Napakala nga so parati nga si ku Allah. Kalakan ka so Allah subhanahu wa ta'ala. Kaan matari maging nga na kurban ka. Ititigo Habil. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Ay tiriman wallah nagiyang kutuwa makapupong kung mga tao maalakan si ku Allah. Kipag-iikhlasa nagiyang kutuwa galbakiran. Why? Kailangan so galba kumanisa na daadin ni kang galba karwar sa anon maswat su wallahu subhanahu wa ta'ala. Taman sa miyakalad nagiyang kutuwa siig o kabil si kuhabil. Adin lutero na mbuno na kan sa katiyan. Kagi din di pagakulaan o pagarinian Habil di mo tingin bunwa pakanangabun so paratiya si Allah. Mietero aso Habil ito sumapiyakiran na mas mabagre sa kanyan ilawas. Why? Mabagri lawas, mabagri paratiya magunuta. O baso Kabil. O gaid na ayam yakar nun. Nagyang ko to paratiya si Allah. Ha? Ayam yakar nun sa ibarat na sopan yan mambuso kabil. Pagatuan yan so kabil, nasabab ko paratin yan si ko Allah. Ititigo kabil, aguan niya tirong niya ko Habil. Munu na kasaka. Laaktulan na. Munu na kasaka na tigiyan. Oy. Natunay mi tiro Habil. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak. Tunato, inuto, inni akhafu Allah rabbal alamin. Utige no ulangang karakan naging nga nanabaro ka na sa kamuno ng arakan.
Uba ko raka ulanga subaro kanakan baka sa mamubunuha. O pa mga muno na ko nga tigo Habil na di ako sopa. Di ako sop sa baka sa kamunuha. Mampil sa so Habil na mabagras kanyan. Mabagras kanyan ni lawas na dis kanyan pagato sabab ko paratinan si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Why? O tingin o bawang ang binmuno at tigo Habil na di ako tingin pagato. Ato na illa, inni akhafu Allah Rabbal Alamin kaibkal ka kasu Allah subhanahu wa ta'ala akadin mga kadin. Upama ko sumaupa ko at tigo Habil, nakatawan mo Allah. O di ako sumaupa. Nasunsu Allah subhanahu wa ta'ala isiksar ka. Sab sa giyang utua kapakasig na rumiyar gadin sa giyang utua lawas. O Qabil, mikayaw din na paman na mga lawas yan. Sa kapakasig, ay na nikayaw niya na kapakasig na miya panutula miyele niya na giyang kaya ator na inidbak yung Habil na miyate so Habil. So kaya pa tayo Habil. So syaitan na miyawa. Miyawa sa syaitan. Tigo syaitan na sarang miya patay nga. Aduh, tigo Qabil. Ato na tingin naging miya suwakan. Ato na tingin naging miya suwakan. Habil. Miya tesu Habil. Subhanallah. Ang tagi miya patay nung sakan mga day. Kaya liwanagan so Qabil. Allahu Akbar. Inwak na tingin niya kapatay. Miya kasindita. Semua syaitan na miya najah. Miya kapas kugul bukyat. Naman so syaitan na did na mapturuer kayo nung tanas wika binasangka. So manusia na igira pimarata ang kanyan. Natunay ni sigur ka wallah. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Balakan ka kumarata sumapia. Sudir ka di merata-rata na ay balakan ka na sumapia. Na upa mga galba ka nga ito, na kabuli surido, kabuli sa datara baka nung ginaway. Ayab man nakisami ng ginaway ka no. Naman na ito. Naso syaitan. Baru kayo ni sugu Allah subhanahu wa ta'ala ameka di ka ni marataan. Galibakan sa di mapia na baru kayo ni sugu Allah pakanud na kau na mapia. Piyapian ka sa syaitan. Wa imma yanzaghannaka minash syaitani nazghun fasta'idh billah. Amay kapag waswaso ng syaitan, minasangan yang gulanan ko unsi-unsi iyan na pamamugaw ka sa syaitan. Linong kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab sa syaitan na did na pakapuno na marata. Mapia. Din na pakapuno na mapia ka langon marata, langon kapakatipo. Gina sabab pa sa syaitan na ayatanu titu ridway. Innahu lakum aduun mubin. So Qabil na misdit. Bunyan kata tentang so pagari na Habil kami atay. Dinan katoni kidian yan. Dinan di pelibtaan. Tama sa miya aluyo sabar ko mga mufassirin. Miya kapat pulugawiin na dinan ni pagwidwidan so Habil sabab sa din yung katawan ni kidian yan. Kada pa na una nira na miya tay abay ng katawa ito na dapat kalabang katisip kidiaon gigya. Tama sa dinan ni pagwidwidan da sa ibtadian da sa awidan yan. Ay miya tagurun na daas sa lakawarwar sa kasendit. Miya kasendit ba ni pakakasoy. Miya kasendit so Qabil. Why? Inuwag natigin niya kabuno. Why? Kaya giya tatantangan niya so Habil ka din ang katawan ni kidian niya nun. Limu Allah. Sigu Allah subhanahu wa ta'ala sugurab. Kakuwa ka. Giyong uta kakuwak na minikimbuno ko isa akakuwak tama sa miya tayo isaon. Aya siwa agyong uta kakuwak na di mangalot di mangukay. Kaite po kaya no nagiyang kutuwa kakuwak kami tay. Kagiya maylay o Qabil na mi kiyaw manahman nagiyang kutuwa kasendit. Misendit man. Subhanallah.
Giang kaya kakwa na mataw lumubang nasagan din na ya dekadin mapasubakan milabang giang kaya pagariakan miakasndit so qabil sa tanto mala akasndit ititigu Allah. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين.